narayibonye waserutse ngukeneye nagutakiye mbabaye uranyumva urantabara nagutakiye mbabaye uranyumva urantabara ineza yawe narayibonye waserutse ngukeneye nagutakiye mbabaye uranyumva urantabara nagutakiye mbabaye uranyumva mana we Imana tujya tuza gusenga, Imana tujya dutakira ikatwumva. Ineza yawe narayibonye urantabara Abazano ushima Imana n'umutima wanjye. Imana ni data, Imana iradukunda, Imana itwitaho kandi cyane. Uyu munsi mu kanya nibwo abana banjye banyohereje amafoto bakoze graduation, bamaze imyaka ine biga tutari kumwe mu bihe bitarozoroshe. Nabitekereje niba kuzamuka numva bisize ubwenge bwanje, nsanga aho kuyobya afite imyaka 17, Christelle wari mukuru yari afite 17. Kugira ngo wikureho abana bari muri iyo myaka ukabohereza muri biriya bihugu muzi bimeze kuri bakiga umwaka wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, bagasoza bakagraduatinga batagiye mu rumogi, nta gitsura cy'umubyeyi gihari, kubera ineza y'Imana. Yambuha icyo zitura Imana igiturera aho tutari. Imana inyuma umubyeyi, yewe hari ibyo bababwira bakabikorera igitsure cyane, nyuma yaho bagakora ibirenze ibyo yababwiye. Ariko iyo tujya tubwira igituzigamira abana bo mu myaka ya adolesa, bakibana kibandavure, ahubwo bakaba bavuga utuntu. Iyo Mana yambura icyo gihe. Mutima wanjye uranezerewe cyane 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 kubona uyu munsi twarashoboye kwishura prive muri Amerika, abana bacu bakaba basoje. Imana izumve, bivuze mpagaze hano ahera h'Imana, kuko itabayeyo ntitwari kubishobora. Ariko kubera yo tujya tubwira ineza yayo ikagera mu buzima bwacu, niyo igitwishurira aho tudashoboye. Mu kwezi kwa kane twari dukeneye miliyoni zirenga 23 kugira ngo babashe kugraduatinga, kandi baduha deadline itarenze iminsi. Ubwo ni umukuru uzagraduatinga mu kwa 12, n'aba bagraduatinze uyu munsi. Bantu b'Imana, waba ukora iki, waba urinde kugira ngo mu minsi uba wabonye ayo mafaranga, kugira ngo abana bawe baje ku rutonde. Usibye y'Imana tujya dupfukamira, ikaduha inshuti, ikaduha amaboko, ikaduha abadukunda, bakadushigikira. Soza bavyeyi, bapapa, basore,
mukunde Imana, mukunde gusenga. Ibyo dukeneye byose uruganda rwabyo biri mu masengesho. Hagaze hano umuhamya wo kubihamya, wo kwigisha abana 3 muri prive ya Amerika. Ntabwo ari amafaranga yawe, ntabwo amanyarwanda ngo yafunja mu madolari ngo wishure muri Amerika ubishoboye. Ataririya Mana, ineza yawe narayibonye, waserutse ngukeneye, namutakiye mbabaye, uranyumva urantabara. Yarisanzwe gishurira umwana umwe utishoboye muri sosiyale ngo segonderi, nzongeraho undi mwishurira ibihembwe 2 murakoze.